Loh, punya anak 2 lelaki gede banget. Makan mah piring apa ngendil, suapan nggak ada yang kuntet. Badannya pada lebar-lebar udah kayak balet ketapang. Pada malas-malas banget. Kagak ngeliat halaman pada bala begini rumput. Kalau ada ular koros, ular kadut. Kudu bayar orang tua. Mana nih nomor stompel nih? Dari kemarin udah janji mau mancing, gagal terus. Mumpung belum gelap ini. Habis maghrib berangkat mancing. Oh no. Hah? Apa lagi ya telepon? Halo? Halo? Pel? Mancing jadi nggak lu? Halo? Deh, nggak ada suaranya kapan? Deh, halo? Deh, ganggu baik lah. Deh, dimatiin. Ya ilah, lo udah bunyi lagi baik handphone. Siapa sih ganggu amat? Halo? Halo? Hey! Halo? La ilaha illallah. Handphone lu deketin ke kuping, handphone lu deketin ke kuping, biar kedengeran. Deh, kagak ada suaranya kapan? Deketin. Emang dasar medet lu. Babe nelpon udah 7 kali nelpon, mati mulu. Tadi udah kedengeran deh matiin, makanya deketin. Ini pagi mana? Lu jadi nggak mancing? Atuh, saya pikir mah kagak jadi. Si Babe mah janji dari kemarin, udah seminggu lu janji. Kemarin nggak jadi, ini nggak jadi. Pagi mana sih lu? Oh, namanya bocah. Bini lu kenapa? Ya, pada geget begitu mah. Cuma tiba masuk angin. Lu minumin air anget, lu popolin daun bebayotan tuh, ya, daun geprek lu popolin udah tuh. Itu dia, udah kita jeksi ke bidan, habis 35.000, masih begono bae pagon bae ono sakitnya. Halus itu mah. Kita takut mamanya bocah ngomel, kadang-kadang mancing mah pulangnya meriangin badannya pada geget bae. Kita kan sampai subuh, sampai besok. Takut bener sama bini. Lu beranian sama bini, lu apa berani sama Babe nih urusannya nih? Panjang nih urusannya nih. Lu contoh Babe. Babe mah kagak takut sama bini. Ini emang lu. Bang bini pada geget aja mancing kagak jadi. Jadi kagak mancing. Atuh kapan kita mah kagak takut sama bini. Gua ngomong, aduh ilah, gua ngomong kagak boleh kuat-kuat. Bukan takut sama bini gua mah. Suara gua udah serak sama lu. Jangan takut sama bini mah. Dah. Itu suara apaan, Be? Singnya. No. Udah pergi. Jangan pulang sekalian. Deh, siapa itu ngomel, Be? Nyak, Babe mau bercanda, Nyak. Si Tompel tuh bujukin aja, Babe kagak mau diajak, malah dia galak banget sama Babe. Nyelongcong banget sama Babe, berani banget Babe dimarah-marahin diajak. Katanya Babe mah nggak takut sama bini.
Padahal Babe emang bukan nggak takut ke namanya mah, cuma ngeri. Bodoh amat. Dia ngomelin saya mah bisa. Padahal mah Babe juga takut sama bini ini mah. Dengan pulang lah. Udah peteng ini. Udah gelap aja cepet amat ini. Dengan balik lah. Daripada emaknya bocah ngomel. Oh no. Aduh. Licin amat di tanah. Untung nggak kena apa-apa ini. Gara-gara si Babe sini lah. Bawel jasa. Ngomel mulu ngajakin mancing. Segala gue dibilang takut sama bini. Padahal mah dia sendiri tuh si Babe takut sama bini mah.